وتی مردما و دیوانے دراہی نونر برانا وشات کنائی دیوانا ہما گلک کے واجہ عظیم دہکانا کت واجہ علی جمعہ زامرانی کت منی گلک ہم ہمیشہ کے باید مروچی یہ دیوان بزرگتی اور دراہی نونر بر ادا ہستو موجود ہوتے ہیں بلے ہیری امید ہے کہ دین تیرا بلوچ وتی بلوچی جہدانا برجم دارگے جہد کنن تھی اور بلوچی دیوانانی ارزش تا سرپد با مروچی من لوٹان کے شمارا کمو کی بلوچی دو روبیدہ کو چاکردی رسانگدر یعنی سوشل میڈیا باغتا سرپدی بھی دیا کلچر یا دودمان دنیا تمامی انسانانی زندے اہمی بار اور ہمک وحد و زمانہ کا مردمہ جہد ہمیں کو تک کہ وتی شرع دودمانا نہ تہنا وط برجم بیدارا بلکہ وتی ہمک پدریچ یعنی نسلہ ہم اشانی پہریزہ یہ سکینہ بدینا اگر دودمان یا کلچر یا ثقافت بنیادی مطلب و بزانتا بیچاری گوڑا سما کنے کہ دودمان مراد ہما شعوری کار یا کردے کہ بنی آدم یک مزنی ٹولی یا گروپ اشان کنت اور وتی زندے باہر سرپت یا وہ چوشت ہم گوشت کنے کہ بنی آدم یعنی انسانانی یک خاصی گروپ یا ٹولی کو جام ہم زبان تہا گپ جن یا ورکن یا وتی زندے دراہی پیگرو مارش تو حیالا درنگاز کن یا آپ کو جام سد کو عقیدہانی منو گری یا اچھا پیمی آزادی و پابندیانی منو گری یا چھپے میں وراکیانی دوزداروں کے یا چھپے میں گدو پوچھ گورا کنو کے یا چھپے میں وش بوانگو وش حالن چھپے ماں سور سانگ کن یا چھپے ماں پرسے پترہ پچ کن یا چھپے ماں وتی زندو مرگے بنداتا یعنی ابتداء بغیر تن گرسرا گوازینان کن بزا وشی و ناوشی جاورانی درنگازیہ کن یا آئیے زندے دراہی تکو پہناتانی ہم گرنچی کو ایک آرو کردہ بیوید یہ درست حواریہ دودمان یا کلچر گشدوان ہمو قوم یا راجے جغرافیائی حدو ہوئی آئیے زمین نے ترندو لہمے موسم آئیے چاگردی یا سماجی لوٹو گزر آئیے مذہبی معاشی و سیاسی چستو وعدے کے یکجا بند آراج یا قوم ثقافت یا دودمان جوڑ بند ایک اجتماعی عمل ہے کہ مردم چوتی کتاکاری یعنی تجربہانی وسیلہ لاتے راہبند یا قانون وچین کنا اور وطا اشاری پابند کنا اور ہمیں راہبند یا قانون مدت یا رند اجتماع یا راجے پجار یا دودمانی جوڑ بیتی پدا وعدے ہمراہیہ ہما پیما کے راج ذہنی حسابہ دیم روی یعنی ترقی کنان کن یا دیگر نوکی تجربہ دیمپان بیتی آوتی پیسرگی ثقافت یا دودمانا نتہا مٹو بدل آرگے جہدہ ہم کن اور بدکن کی آوتی کوہنی دودمانا نی دیم روی کو تکی شرطری دروشمی دینا بیاری یہ عمل یا پروسیس چشکے ارتقاء بہاری پمش کا انسان زندگی سراہم اثرمند بیتنی اور انسان ثقافت و دودمان سراہم اگر میں بلوچ ثقافت و دودو روبیدہ کا بیچاری گوڑا سما کنے کہ بلوچ ہما کوہنو قدیمی راجی کہ آیا چا ہزارہا سالانی تجربہ انچے دودمان پوتا گچین کو تک کہ بلوچ کوٹ جوڑ گتل یا بلوچ پجار جوڑ یکنی مگیا آئیے زبان گشتن بطل گیدی قصہ گیدی شاعری اہدی شاعری ساز و زیمر جنینی و مردینی پشک و پوشاک اور دومی نہیں مگا آئیے اجتماعی تب و نفسیات و کردارہ پیشداروں کی معیار جلدی و مہمان جلدی یا جا سور سانگا پیش بیجاری دیا گا وطی مردمانی کمک کرنگے عملی کہ بلوچا جداگانا رنگیا نشان کن توری بلوچی زبان بھی بلوچ پشک و پوشاک و آئینی سرے دوچ بے بند یا دوچانی وطی جتائیں گچین رنگ بے بند
یا پاگو دزمالو زان بند ببن یا آئیے اجتماعی تبو نفسیات بیبید کے دیم ترا آئیے کارو کرد جوڑ بودتا بلوچا مدام پارزگو رکھینتا بلوچے دوچانی جتائی نمونہ بلوچانی کارمرز بیو کی پیشے اسباب ازمکاری یعنی فنیاگو جوڑ بودتگی نقشکاری اور چا دم زانتانی وسیلہ ہمیں چیزانی مہرگڑا موجود بیت وقت پدر آیا کن کہ بلوچ 10,000 سال کو ہم قدیمی راجیں اور چا وطی روتگا باز نہ سستا بزا وادو زمانے سات و گرمی لیوارا جنگ و جدلا ستر بہر بار کو تک ستر درآمدنی تو کا چگل